Please pun fibro session part kajing petip nam ta result ke badai kajing mare apo subsen thadal pi subsen ke tarik kare arpo tarik nem khar ajap saw berkaderu kasni ke khadu bar lakut kajing mare badai apo subsen bat kin continue saw Januari ke badai apo quick sentar kum hasopian ter te nyene pe menta te hagane kasni ru ki bun ma ke bayo excellent bat ke babun tam na kisni baro hakane kasni ke bayo excellent ki poi hadu nyau phuwei ngut ai ki bayo excellent ajan poi shispa ki bayo excellent hakane kasni ke dei jong ka UB kategori ki jumare te don tang iwe kan thei mamare ka AB kategori te baro ki candidate hakane kasni ki don kumba siajar shispa huwei ki ba pas mare ki don kumba khnai spa nyu phulai ki ba fail ki don shispa sofra excellent nyu phuwei ter kamta te kan thei ke dei ka first shift don tang thei aspa khan reu mare ki ba pas badai de shispa khnai pinyo feel khandai duna ba ki ba feel hay compare ki baro ki mare duna ba ki ba feel mil ka ba ar shift aspa khnai pinyo pas aspa san benreu feel softway ar ngut yo excellent baro ar ki yo bon lagi excellent third shift lai spa ngut aspa san saw ba pas mare feel sa benreu ar foi ngut yo excellent haka shift ko basaw lais ba prangut aspa ndreu ki ba pas so ar ki ba fail but khlai ngut ki ba yo excellent te baro gelong nyop huai ngut ei te sampai jega nego video berikut sampai jega result kerteng jadi candidate ki ba yo excellent ter hadu ko bakut